Waifilipi 4 mstari yake ya 13 inasema, na yaweza yote kupitia yeye anitiaye nguvu. Je, unaamini kwamba kuna yule ambaye anayekutia nguvu siku zote? Unapolegea, unapofanya biashara zako, unapohudumia kanisani, unapoimba, unapohubiri watu, unapotabiri watu, unaamini kwamba kuna yule ambaye anakutiaka nguvu ili uweze kufanya kadiri unavyoweza kufanya? Ni Yesu Kristo peke yake ambaye anayetutia nguvu usiku na mchana, sababu pasipo Yesu hakuna kitu chochote tunaweza tukajifanyisia. Ndio maana unapoomba, kabla haujamaliza maombi, unasema katika jina la Yesu Kristo, amen. Sababu jina la Yesu ndio lina uwezo, jina la Yesu ndio lenye lina mamlaka, jina la Yesu ndilo funguo, jina la Yesu ndio linatupa kushinda usiku na mchana. Je, unaziamini nguvu za Yesu? Basi wakusifu.